Pemirsa, anut surat edaran SI Gubernur Bali nomor 4 warse kali tali selikur, indik pewigunan kain tenun endek Bali, kain tenun tradisional Bali sani kantun ramia keblik bagang, molihang sokongan saking Pemkab Klungkung. Bupati Klungkung Inyoman Suwirte Mausang, gala puniki Presiden nincapang rasa tresna, tur bangga krama ring sejroning produk lokal pemekas endek. Taler ring wewidangan Klungkung, pengangge busana antuk kain endek nenten wantah memargi ring rahina Anggara Kemanten, nanging taler ring rahina Bude, Uraspati mewah sukre. Bupati Suwirte latarang raw mangkin pakitanipun kantun nyagayang awik-awik indik pewigunan kain endek inucap. Matiosan sarang SE Gubernur Bali sani nguduhang nganggen kain endek ring raina Anggara. Pemkab Klungkung taler ngawohin indik pengangge kain endek majeng ASN mewah pegawai ring sektor formal. Bupati ngicenen imba ASN ring raina Bude nganggen busana warna petak, nanging roh mangkin mangde ke inovasiang nganggen bahan dasar endek sane mewarni petak. Punika taler ring rahina Uraspati, sane sedurung nyane nganggen busana adat Madi antuk selantur nyane mangde kawah nganggen bahan endek. Taler ring rahina Sukre yene nganggen busana olahraga, kuentenan saking para instansi sane sampun kejantenang pacang anutin busana olahraga nganggen bahan endek. Tios mausang indik galah nganggen endek Bupati taler mesemaya pacang nyelahin sentra-sentra produksi endek ring Klungkung. Endek sane kanggen oleh para ASN miwah pemikari ring sektor formal mangde sayuakti rau saking penenun lokal. Sejroning nambakin kanan kaun inucap, jajaran Dinas Perindustrian miwah tenaga kerja pacang kecen pewara antuk nyelahin tur ngicenin pembinaan majeng para produsen endek lokal. Mangdeipun side mendalang inovasi melarapan nyiptayang motif-motif anyar. Raris yang kekeniang pialang sejroning produksi jantan para penenun kaptiang side memproduksi kain endek melarapan mekelompok, mangde side ngimbangin ageng nyane pengarsan pasar, Denpos Nguningayang.